Hi, I'm Faith Aragon. I'm the director of Kilat. Currently, the Philippines ranks number one in online sexual exploitation of children, and this is the issue that we tackle in our short film. I believe that our film's message is something that needs to be heard. The story that we are presenting is not just about the reality of sexual abuse. It's also about children who are fighting to preserve their innocence despite living in a cruel world. Many have been rescued, but there are more who are still suffering in the secrecy of their own homes. I'm April Katarina, the DOP for Kilat. I support this film because I believe in the power of its story in putting this issue into light and in helping create a better and safer world for our children. Ako si Colleen Chong and video editor sa Kilat. Ginsusuportahan ko ini nga sine kay dako ini nga bulig sa pagpasamwak sa issue hiunong sa cyber trafficking. Ginihingyap namo nga protektahan ang tanan labi na ang aton mga kabataan. Ako si Dani, production designer sang Kilat. Ginsuportahan kong ini nga proyekto kay ginatulok namo ng eksploitasyon sang kabataan halin man sa mga mata sang mga kabataan. Ako si Corina, production manager sa Kilat. Kami naglaom nga kita ma-aware sa mga issue nga angay tamang inlabot. Ako si Abby Maranga, ang assistant director ng Kilat. Kami ay umaasa na ang pelikulang ito ay magbigay liwanag para sa mga kwento ng mga bata na naging biktima ng online sexual exploitation. Hi, I'm Til Abelinada and I'm a production assistant of Kilat. I'm supporting this film since I believe in its core message that it wants to spread. I hope you can help us share this message by supporting our film. Ako si Kilat. Tabangi ko ninyo sa pagpaambit ng akong kaagi sa tibuok kalibutan.